Nisam za... Uzmi megafon. Molim? Megafon. Uzeti pravo da se borimo koliko god znamo i umijemo sami. Onaj ko treba da stvara ambijent, stvara I 2003. kada smo tamo kod Horgoškog drognog kneza zatvorili autoput i kad je bila suša i kad su rekli nema. Da smo vodili nerealan i nestvar i da nema te zemlje koje oni govore da ima. Ali glasa smo dosta dali za ovih 30 dana i evo i danas. Nema tog zemljišta. Obradivog poljoprivrednog. Teritorijalno postoji, ali na tom su naselja, kuće i infrastruktura. Ne damo zemlju! Ne damo! Tu radi i da se zaustavi da sela i u Vojvodini ostanu prazna. Da su naši kolegi koji imaju mogućnost da uđu u... Samo malo, molim. Verovatno da ima, ja sad nisam radio. Starat ću se.